70 tažen cestenskih. Mater vola, kaki blok je. Tako ima šiška vibes. Ima dona kake bajte, jedeš. Kaj z Gotham City, ja? Dinamo. To je na vrste kolodvora. Пожалуйста, подождите. Да. Ну что, Игорь, у нас мест нету? Нету. We out of places. So the most ancient part of the city is here. All the streets go in different directions because they all start inside the Kremlin. Tak hiter ekspresen tur po Moskvi, veliko časa nimamo, malo zgodovine, pikico politike, tudi nekaj kulture. In grede glavna državna oziroma moskovska knjižnica, imenovana po modelu, ki tam ne sedi, Vladimir Ilič Lenin. Če ne veš, skoraj bi mogel kaj, no? Ne mogel, ampak moral. Big difference. Aha, dojenček se bo tudi slikal, veš? In grede huda pogretavšta, letos, koleščka pa še se ni. Ker gledaš v tem trenutku je večen plamen. Mater je to ogromno. Da si boš lažje predstavljal, približno takole, gledal vse skupaj v živo. You pay only for the entrance. Площадь революции. Doesn't matter how far you go. All of them is shining. If you touch the nose of the dog, you'll pass exams with good marks. Wow. A se ti hecaš? Te podzemne, ne? Prav hudo mi je, ki jih ne moram videti več, kot jih bom 2, 3, 4, pa gremo pa naprej, ampak noro, kako imajo vsaka nek svoj stil, nek način sporočanja.